Ezirgan. Wikipedia azad. Ezirgan. Ezirgan an ez Erzingan bi Tirkiye Erzincan bajarekî Bakirê Kurdistanê ye ku roja îro dikeve Tirkiyeyê. Nav. Navê bajêr yê kevn di çavkaniyên Asûriyan de wek Suhma derbas dibe. Navê Erzinganê ji Herîzat tê ku bajarek kevin bû li heremê. Dema Selçûkiyan de navê bajar bûye Erzingan. Dîrok. Kronolojiya bajêr. Berî İsa, Berî Zayin. Berî Zayin 1600 dema Urartuyan, 634 dema Persan, 634 dema Helenistiyan, Piştî İsa Zayin, dema Romayiyan, 644 dema Ereban, 685 dema Bizansiyan, 699 dema Ereban, 1328 dema Selçûkiyan, 1401 dema Osmaniyan, 1500 dema hukumdariya Şah İsmail, 1514 dema Osmaniyan, 1916 dema Rusan, 1918 dema Osmaniyan, 6021 serhildana Koçkirî, Ernîgarî. Cihê coğrafî û hududên bajêr. Bajar di nav paralelên 39 derece 2 deqe û 40 derece 5 deqe bakur û meridyenên 38 derece 16 deqe û 40 derece 45 deqe rojhilatê ye. Hududên bajêr li bakur bi Giresunê û Gümüşhane ve li Rojava bi Sêwasê ve li baştir bi Meletî û Dersîmê ve li Rojhilat jî bi Erzeromê ve tê girêdan. Taybetiya herda bajêr. Dîvana herda bajêr 11903 kilometre çargoşe ye. Ji vî herdî 359 wî ji çiyan, 386 wî 86 deştan, 354 ji dozanan û 324 ji platoyan pêk tên. Li heremê fasulye, çevdêr, tene, kixsên, şeker û patatês tên çandin. Av û hewa. İklimek reşayî û sar li heremê heye. Zivistan sar û şilî. Şilî û şilopî havînan jî hênik derbas dibe. Çiyayên heremê biguherîne. Çiyayên herî bilindê heremê Çiyayê Keşiş 3537 metro ye, Katır Tepe 3300 metro ye, Mercan 3449 metro, Çal 3300 metro û kismek ji Çiyayê Minzûrê jî dikeve nav herêma Erzinganê. Deşt, Sozan û Gelî. Deşta Erzinganê bilindbûna wî ji behrê 1218 metro û dirêjbûna wî ji 14 kilometre. Mezinbûna deştê 500 kilometre çargoşe ye. Deşt bi navbera Çiyayê Minzûr, Keşiş, Spîkor û Sîpyan de ye. Deşta Muyadîn li dora cemê reş e. Mezinbûna wî 1008 kilometre çargoşe ye. Zozanên heremê li ser Çiyayê Minzûr û Koşan bela dibin. Li Rojavayê Erzinganê li ser Çiyayê Spî, zozanên Takuran û Tahsulî jî hene. Cem û Gol. Cemê Feradê cemê herî mezin e li heremê piraniya çavkaniyên Şaxên Ferade ji Çiyayên dorê Erzinganê dertên. Wek cemê reş, Mîran, Mercan, Cemîn, Bahnî û Sürperên hinek ji wan in. Lê heremê golên mezin tune ne. Lê li hinek deveran çend golên biçûk hene wek soganli, aygir, babetên heywanan. Herem
جبو نچران حیوانان مساعده بزنین سرچیان سماسی داربر کوزه خزال برازین کوهی و گفروشک ین پرن کل حرمی پیدا دبن سرمجار و نافچین باجیر هزرگان ناوند مانس ایلچ کمخ هیگن قره قلاخ گرجان تیرجان جیمن تواهی سرمجار حرمی تبلی گندان 19,996 هابوری سربتين بن أردي بكهرنا لهرمي برتر كروم بن أردي دردي حسن مانجنس أسبست بارلتو لنيجي مادنين دنن كجه بن أردي دردي جين توريستيك دروكي وغري شلالة غرلافيك 29 كيلومتر لباشوري روجافايا باجاره أفغرمين بويوك وتقبلي خورهورجي جه آلی گلفتین زیارت کرن لجیاین منظوری امکانین جبو سپورین زوستانی جی هنه کلا کماهی دیرین کفنو تربین حرمی جی جه آلی گلفتین زیارت کرن چاندو هنر اولو جواک سرمجار حرمی جه مسلمانین زردشتی ازدیتی انگو علوی و سنی پیکتی باندورا سیدی و پریتی پرخورده لناف گلده کرد کرمان جوزازتی و ترک جواک حرمی تشکیل دکن خوارین حرمی لحرمی پرترن خوارن کج گنم چه دبنتین خوارن کردو دو قاورمه و بالغرب هفرن حتی بالغرب کلا ده بروشک ده کلاندن بسر ده رونی سورکری و بهارت ده رشاندن و ده خوارن ترشکا گا فاصله و گوشت به هفرتین کلاندن گا بیواز و خواه به سر گا بیواز و خواه به خواه به سر دبه و تی کلاندن کلاجو لپه دوگرچک و اشتارخانه خوارنندن ین حرمینه چافکانی ویدیومین ویکیپدیا آزاد